Mipuiti ilaw din ako. Our chief guest will now unfurl the national flag. Ka-chief guest yan, ng Puanzar, ang pagpardoan ni. गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय स्लोग सलामी सस Mipuiti ilaw chuang ako. गणतंत्र को अक्कल तुमके लिए हाजिर है श्रीमान Kan Khuallian ni parade contingent de aendik doon na ni.
से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। गणतंत्र परेड राष्ट्र तुले बगल सास परेड कोस कॉलम में दाहिने चलेगा। नंबर 1 प्लाटून आगे फासला 20 कदम। परेड तीनों टीम में दाहिने चलेगा। दाहिने मुड़। Nampuan zarti bayan buglay khan mi puiten kutkan ben sakluam na chendon tia. In this year's Republic Day celebration parade, we have 14 contingent altogether, 1 armed contingent, 3 unarmed contingent, and 10 school contingent. Parade commander is Inspector Ralte. Kemudian Republic Day, Tumnang Ayan, contingent Sompani, dan yang contingent Bokhat, contingent Khuallian, school contingent Sompani. And the first contingent marching with the ceremonies is CC Lalchhuangkima contingent, and they are commanded by CC Lalchhuangkima.
Zirlai. PES Greater Pastorate with the commander, CC Lalchhuangkima of Class 9. PES Greater Pastorate contingent India and show to CC Lalchhuangkima Class 9, Zirlai. Kan sui doang khan for India hian parade contingent hi som pali kan neya. School contingent big hi som anni. Chuan SPC te hi Government High School atangin anot suaka anni hi Khawzawl district a kan nei chunte anni. St. Joseph School hian contingent pahnih an ron nei thei boka an chunga hian kan lom em bokani high school le middle school in an ron in them an ti tha kan ti kan lom tak zet ani. Boys le girls contingent pahnih an ron nei thei boka kan lom em ani. Chuan tuna kan thir ho zong te kha kan parade kan thir ho thei te chu ani. And we really appreciate the wonderful parade displayed by each and every contingent. Oleh tu nak cakap kan Khuallian tu sui turun di laut mangu. Tian tu tak tahu. Invayin Republic Day sang ni somni pathum cipai kabu kacau. Voin hi India rami nama Constitution siam ngai aman sampa voi somsari palina ania alomom hleni. Republic Day lom na huna hian zalen na sual tu Mahatma Gandhi le India ramtana nun hlan tu te kan threnga. Chuti rual chuan Constitution trale mantlak duang chuak tu te po zana chibai kan buk tharbok ani. India Constitution noya hian ma state thang kan son na sa leya. Khawzawl district po abik takin sangni som pako gas ni som pahnia honani nuwa. Department thang office omsa te thuam thazelin office tharte po honbil zelin phuisui lam kan pan zela. Tuna hian kan district chuan kumli mel kan lo muve don ta tuna hian sarkar department le office sang te an din hun mek le Khawzawl district mi puite tana mason na tho an tho te lotar langila. District Child Protection Office District Child Protection Unit Khawzawl office hi April sangni somni panhi trangkhan staff in da tran ni in pangai taka office kalchu zun thla trangin ania. Tichuan deputy CM BL to MLA ni bok
Hovin August ni som pathum sang ni som ni pani khan ro pui taka hon nani tuna hian thok tu mi som pasari nom me kani District Child Protection Unit nuaya hian statutory body pani Child Welfare Committee le Juvenile Justice Board te an oma anni hi September ni som paruka tang sang ni som ni pakhata tangin an function to a Child Welfare Committee nuaya hian tuna khe somli pani zialu to ni in chung zinga khe som thum pakwa chu chin fel to annia tin Juvenile Justice Board noya po hian case paruk zialu to ni in case panga chu chin fel to ani bokani hemi ba ka hian District Child Protection Unit hian mi pui te le no pangte nu le pa te na an fiat atana thati tam tak nein chung an fiat na ta chuan sensitization program le awareness vai tam tak khosang sanga an nei to boka hemi ba ka hian sponsorship program kalpuin kumsang ni somni pakhat le somni pani chungin no pang somli pakhat te ne na thatin cheng sang ni pe kan nia kumsang ni somni pani le somni pathum atan hian tranpuina hetiangang sponsorship phi pek tur somnga thlang chuak le to in heng no pang te hian thatin cheng sang li dongin an zirna an chun som theinan te hrisel na than nei tan te ma an hei hi an mang thei don ani tin Child Development Project Office noya hian ICDS project noya hian Aganwari Center Samriat Pasari Omin tuna hian nu naw pai le naw pum zasari somni pali anen kolmeka tin no pang kumruk chin noilam hi sangthum zali somni pani anen kolmek boka ti chuan scheme sang te PMMVY scheme te en kolin tuna hian Khawzawl district a no pang ten man son theina turin theitop chu in ma an lame kani Irrigation and Water Resources Department i hian tuna hian lo nei tu ten ol sam so ka tui an phai zo lan lak lu theinan man lana sa hlea groundwater cellular pumping project tuisen phai Khawzawl a kalpui mek ni in January tun kar thumna vela hian zo felman anin beiseya tin NHID selin National Highway kong an laya wanga ti chiat chawak buk zaw lo nei tu te man tur pipeline che fitting kal pui mek ni in February thalai hol hian zo man an beisei bok ani tiang chuanin project rang MEP Khawzawl te khuangthli MEP polrang tuiphal MEP te rabung lama te na an thok bok ani tin Agriculture Department DAO hian kan district chunga man lana san hlea kumsang ni somni pathi chung hian sarkar flagship program ACDP pilot project noya chung ko zaria somko pariat ne na vai mim chi ke ji somni theu an pe a tiang chuanin tuna hian tuichang AC Assembly Constituency chunga vai mim le pekang ching tu chung ko zaruk somni pariat le fu ching tu chung ko somni pani WRC le chiam tu chung ko za somruk patom an vain chung ko zaria chom pathum hne na hian cheng sing ni le sanga theu chom dolna pek an ni to ani tin article 275 nuaya sarkar sum mangin sial hok le tlang pui khwa rai fan le lung vazawa le nei tu te tui kong cheng nuai rukin an siam thato boka tiang chuanin tuna hian mun sanga man lana sa hlea lo nei tu ten an thlai chin chungchanga har satna an toin thok tu ten an huan rama tloin anen fia sak thrin ani an har satna to dan te sut kian dan tur kong ruam man na an siam pui bok thrin tin hemi ba ka hian Agriculture Department noya tho hian International Fund for Agriculture Development funded project antimoya focus antia toy zongin focus noya hian mana sa takala kaniya khosaria check dam hi unit somni pakhat siam ni in khothuma WRC atan hectare som pathum siam bel ania tiang chuan agriculture ling road ten laya tlang pui chhortui chongtlaya te agriculture ling road laini in riang tlei chalrang le tual te khuwa sial vul tu te tan sial tom himna in saksaka ti chuan Khawzawl district chunga mi pariat ne na abik taka design vok in saksak an ni poka hetiang hian lo nei tu sang ne na training an pe a tuna hian lo nei tu sangthum zakwa somthum ne na training an pe to a tiang chuanin kan district lo nei tu te maso nan thei to pin Agriculture Department hian ma an lamek ani Forest Department noya hian
Khawzawl Wildlife Division le Forest Range omin tuna hian anni po hian kan ramngo te hum halan ni theina tur le kan ramngo om nung cha te hum halan ni theina turin theitop chuin ma an lameka hetianga ta na mi puina kanin fiat na ta na tangkai biological diversity day te chu me ni somni pani sa ni somni pani khan Khawzawl Wildlife Division le sub headquarter OMA Khawzawl nena tong kopin man ania tin June ni som sang ni somni pani khan Green Mizoram Day ropui taka man ani boka sarkar office sanga thingtriak zanga somma borvel pek chuani in NGO nena thingtriak za an sem chuak bokani tin wildlife week hi man ni in Khawzawl zai ngen hola ropui taka honania tiang hian higher secondary school level le high school zirlai te tan essay writing competition buat sai ni in nungcha te hum hal an tu zia le abik takin kan thalai tuna pol som pani zirlai le pol som zirlai ten an thria theina turin malak ani bokani hemi baga hian Khawzawl Forest Range po hian kan ramngo te hum halan ni theina turin theitop chuin ma an la mek zela Khawzawl district hom chunga dan pol chetu te man chole ven na ngor takin an thok me kani tin tuin hati punnan te nungsa te tana ramnga thazok siam nan te chutiang tur chuan Green India Mission na tangin hectare sang ni zani somria ta zaw hi tuna hian ramngo anen kolmeka hemi ba ka hian tuna hian nursery thingtriak seedlings engam zanen kolmeka heng te hi thingphun huna lo thlen huna aphun du tu te tan te sarkar office a sanga te an sem chuak le don ani tin sericulture department hian district sericulture office kaltlang hian kan district chunga ma an lana sa hle maya tuna hian lo nei tu somviet pathum te kaltlangin thing thei mu mutri le nau thak pangang khoi na tluang taka kalpui ania farmer ten tuna hian na sa takin man la kum sang ni somni pani December thleng khan heng mutri pangang te nau thak pangang te le thing thei mu pangang an hral na tang hian cheng nuai nga le sang kuwa zaruk somni pariat vel sumlak lu to ani aro pui hle mai tin Central Silbon noya area development project kalpui turin tuna hian farmer engamosa tin ma an la tharmek bok ani hemi baga hian public health engineering PhD department hian kan district chunga na an thokna sa hle maya tuiloma kan har san na te fiain tuna hian kan district chunga khosom ni pakhata chuan chung ko tin te hit o chung ko sangli zali pariat ne na tui connection an petoni aro pui hle mai alomom kati takzet ani tin tuna hian gravity manga tuilak tur nei lo khoriat te ne na solar ni zung thachak na manga tuipam thei turin ma an lameka khosaria te peichuna contractor pon thlang fel to nge a tun kum thal chung hian na tam tak tho tum mek ania nabat noya tangin chongtlai solar water pumping scheme chu na thoni in sang ni somni pakat February ni riat khanin hon commission lo ni to a tuna hian kho hai lungtan solar pumping po thok tu than fel to ni in tin ngaizol solar water pumping scheme tur po tuna hian rotna proposal siamek ani bok ani tin Khawzawl tui khopui tui tlan ber greater Khawzawl water supply scheme ahar satna omte rang theyang perin sut kian dan tur zon hal zel ania hemi ba ka hian Khawzawl khopui tui niang nar zo ka pek ani theinan amrut 2.0 le nesit atang te tho turin concept no thelu ani to bok ani Health and Family Welfare Department noya district hospital hian Khawzawl district abi tain Khawzawl district capital mi puite le a chevel mi puite tana ma tan mana satakinan la an hospital pon cheitra zela bollo harala incinerator sakthar ania damlo te tan rong bol na mun thianglim le fil fai zo kom theinan chouka sakthar ani boka tin nam note damlo enkol na mun big NBSU newborn stabilization unit sakzo toni in tuna hian CMO building sakmek ani boka areng theyang per sakzo tum ani hemi baga hian CSR atangin blood storage center blood bank ni chi alo blood bank ni phalo de ma se nuai thisen dauda that theina tur amamo emergency amamo te man tur da that theina kha kumin khan kan bial tu MLA le deputy CM zom tak malak na in hon ani bok ani tin gaven Khawzawl College sian rusa noya warden quarter cheng noi som thum pakhatin an salsova student common room extension cheng noi som pangai nan samek boka heng baga hian
basketball le volleyball court an thok me ka MZU hnuaya undergraduate an ti mai BA result hi za zela somriat pathum point pathum pass an nia an chuanom hle ani power and electricity department hian Khawzawl power division kaltlangin na Khawzawl district mi puitan an thok na sa hle mai boka tuna hian 132 kV hi sai to le ser sip lama tangalak ve ni in Khawzawl hi tuna kol pheta lak lu le thon chuan mun poimo tak power junction an ti mai ani me kani tun kumkal ta chung khan Khawzawl chom tu 33 kV substation a power transformer pakhat chau om thin chu 2.5 MVA dangda bel ni in pakhat achiat palpo boilo turin bunfel ania heti ni chuan reivak lawa aizol khopui ai ma hianin Khawzawl hi electric power current kan nei thazok don ani tin chu mai ba ka chuan 23 megawatt vankal solar park hi commission mai turin tunain malak mek ania an pe trep to a tin Khawzawl district biate khuwa hian 5 megawatt pechuak thei tur solar park tur tho mai hi ral vong tlanga malak mek ni in India ram chungami solar power developer te letter of interest theilu tur hriat ran ni to a hei mai ani lowa power department hian lo nei tu ten bule palen to del na ma anlak na sajok theina le in to del theina turatan electrification leilet zawa pom hun sang sanga an kalpui me ka rabung tul tui phal zawa te chalrang le kho hai bul lai sor zaw le lui tung zawa te tuna hian man lame kani horticulture department hian ma na satakin an lame boka tuna hian MIDs noya community water tank hi tual tele kolkula sakso tonia dragon fruit chin konga department in mal na sa hle a kumsang ni somni pani chuin chortui le kolkula chung ko somriat in man la a tun kuma hian kolkula tangin dragon fruit hi quintal zali thar chuani in cheng nuai riat lei chuania ser thlum hi chung ko sani som pathum in ching in quintal sing riat le sa sari set thar chuania heta tang hian cheng nuai za somriat pakua lei chua ani rabung aro village nei don le Khawzawl ate chung ko zane na balhla chi sem chuani in Khawzawl le kolkula thingfang matriak sem chuania lakhui thei hi sial hok new chalrang tlang pui kho hai chalrang wang tlang le tlang moi khuwa te chin ni in tuna hian nikum chu sang ni somni pani chung khan quintal sing khat sang riat le songkwa thar chuania state pon lama bi quintal sang khat jali somni kan thon chuaka quintal som phei chu UAE anti Dubai khopuya khwanin kan zukhral chuaka ni aro pui dani dang dai khop maya Mizoram hian thang kan chua te po tina choi thei ome lakhui thei hral chuana atang hiana kan lei chua song song sat nian chu da chu cheng noi zan hi som paruk le sing kwa ani hemi baga hian kan district kan in todel na turin an trambin bokbon borsaya be beloi changkha dania marchapui mai fangma ji khlumchi te sem chuani ya hemi baga hian tual te ya tomato chin ni in kho hai chongklai le rabung nei don le Khawzawl te po malak me kania nikum chung khan quintal sing khat sang ruk to tomato kan thar chuak ani tomato kan thar chuak an lein za thi cheng noi zanga somruk zet ania chuwai ba ka chuan zik lum hi quintal sang thum kan thara chutadang chuan cheng noi som thum pakwa lei chuani boka hemi ba ka hian mizo mar chate kan tiang chi zo chili hi chung ko somnga chin tir ni in tuna hian ACDB program noya chung ko sa som sari paruk malak na turin greenhouse hi chung ko som thum hena pek chu me kani veti department hian tuna ma an lana sa hle mai boka sial fulna chan puina hi khothum tual te chalrang le riang tlei te pe kan ni boka tiang chuanin an mani department thok tu te in chang thluna turin quarter sang te po ma lak mek zelani tuna hian bong ka arai som niowin bong no te panhin piang to bok ani treasury office kan ma le mem chu July ni khata tang khan a function trana ti chuan okasi soma khan deputy CM in roinen ro pui takin honga tuna hian treasury officer le staff paruk anom meka staff kan nei dan te an ento nu hi chuanin tuna Khawzawl district pensioner te champhai treasury han pan reng te hi keimani Khawzawl district treasury a son khak hi an chau to hle ani tin Mizoram rural bank hian kan district chung na an thok na sa hleya deposit thi cheng vaibel se som thum hu in loan an advance loan a hian vaibel se som ni pani an sem chuak thunga
tiang chuanin loan chi hrang pe in insurance lama po PMJJBY zani somnga le PMSBY ya zathum somthum te an enroll thar mek bok ani tin an mani hian kang mei tur te ne na cheng sing khat pe chuakin MRB Staff Association lamruam man na in chan chua na home zu chip te ne na cheng sing khat in an luang chuak bok ani rural development malak na DRDO District Rural Development Office le BDO Block Development Office te malak na po hi achuanom hle maya tun kum kalme ka hian ni zain hlo na kan ti maya hian zopkat nei zongzong sangriat zaruk som kwa pakwa te tan hian ni somruk pakwa in hlonan siam saktoa hemi tan hian cheng nuai sangkhat zathum somriat le che singruk sangriat mu to ni in na chi hrang zali somnga pali tho to ni ya chung singa chuan WRC siam te tuikong te sanghadil te wantlang le mimalta na tui da khol na te tin home compost pit bol troi thei pai na tur te tin chu ba ka mission amrit server noya hian tui khwa za som panga zet an siam to bok ani MZSRLM po hian cha thakop maya tuna hian Khawzawl di block chunga self help group zathum som kwa omin VO som ni pakwa le cluster level federation pangan oma kolkul self help group sipai lui pheichuanin Mizoram pumpuya self help group thaper base SSG award antong nge ni hi nakina po loman kanin pedon nge ni hemi baga hian livelihood farm le livelihood nam farm ate financial inclusion ate SPMRM te PMAYZ te le PMKSY ate DRDO office le BDO office hian Khawzawl district in malam kan pan theina turin chakzoka mi puiten man son theina turin tunai thei top chu in ma an lamek zel ani PWD Khawzawl division hian na an thokna sa hle mai boka kumsang ni somni pania tanga somni pathum chung hian PMJSW scheme atangin kong paruk anen kolwa chunga tang chuan ngai zol tual pui road kilometer som paruk hi April ni thum sang ni somni pani khan zo fel ania kho hai lung tan road kilometer ruk point pali pariata thui chu September ni somni pakwa sang ni somni pani khan zo fel ani to boka tundin mona hian kong pali la zo lawa oma chung te chu Khawzawl tungai zol heti za somriat pakhat zo to nia kho hai tutlang puilian road hi za somriat panga zo to nia Khawzawl tu Vankal road za somriat pathum zo to nia Khawzawl tu Muncheng road za somsari panga zo to ni boka hemi baga hian bial tu MLA le deputy CM ni bok puton luya thanem ngai na zara Khawzawl ko pui ko kho chung kong pui sang black top na tur le farmual kumi DC Rest House thang kho pui zo na tur kong pui siam na Special Assistance to State for Capital Investment Saski yanti mai hnuai tangin cheng vaibel se sari point pali panga nuai za sari somli panga chu sang ni somni pani December ni som pali khan sangson mu to niya heng atang hian ar tlang peng tu second IR gate government isol college kal tlangin black top tu manianga tin veng thar that len te tin Jubilee kon to KST road Khawzawl zu chip te tin approach road to Mualvawm Field te ring road near horticulture gate at Khawzawl din tharte tin taidon kon to KST road resurfacing tele martar than muala tanga helipad in car resurfacing te hi henga tang hian tho ani don ani tin CDP tang hian taidon kon to DC Rest House back top na tu cheng noi som thumle harmon veng weime library hall atanga SDOP ani quarter black top na tur cheng noi somli kan nei thar poka Sarkar malang na sang te Khawzawl district alo lut zela Khawzawl district point ma kan son ve zela alomom katitak zet ani UDNP department noya hian tuna hian Khawzawl khopuya troi theile theilo thlir san fek ani toa bollo bom troi theile theilo paina tur deputy CM malang nain chung tin pe vek ni in Khawzawl khopuya hian chung ko zasari setin home compost pit an nei toa tin khopui fa in ti siak na kalme ka khan ni chin lok khan aizola lambola loman an sema chuta chon han tarlan tel ka du chu Khawzawl hian district capital fa in ti siak na loman pakhat na kan lani khongai mi puin kut bengang tin Khawzawl din thar VC hian urban town VC a loman pakhat nan labok ani kut beng leang
กันดิสตริกชูงาทาวเบียเตยินอาร์บันเต้านาโลมันปันนีนันละปกะกุตินเบงเลเตียงกันมาโซนนะอารูปุยนะโลมตักเซตาตูนาชวนมิโซรัมสเตทเลเวลอาโปกันเตบีกโลกันเนียมบีกโลติอาเชียเทโอเมดินตูนาเฮียน ODF plus กันนี่ไทยนะตูริน community toilet ปังอาชูเจชัดโตอันนี้ยะ single use plastic ขับนะทุเปกโบซุยนตูนาเฮียนมันเราวันนี้ไทยนะตูรินไทยโตบกันชัวเมกเซลนี่ตีนอินสักจันปุยน housing for all หน่วยเฮียน district town ปทุมโคโซลโคไฮเลเบียเตียกัลปุยนี่อินช่วงก็สังฮีเลสมลีปังไอ first DPR อันออกมาเตียงชวนอินfirst installment second installment third installment อันตรงตัวน่ะเฮียนsecond installment second DPR ตานเฮียน installment รอนกัลอะไรอมลวันนี้ดินเดยันนิลเวมหน่วยเฮียน self help group สมทุมปรุกข้อโจขบุยช่วงดินอันนี้ตัวอันนี้โปเฮียนมานัสตะกินันลำเมกาที่ชวนตัวน่ะเฮียนข้อโจดินทาร์เอเมเฮียนชีพีซับเฮดกวอเตอร์รามา shelter for attendance of patient at district hospital ข้อโจสักโจตัวนี้ยะเฮ้ยฮีโซฟิลเทรปนี่หนไทยไม่หนไทยเทรปอันนี้ตัวนี้เฮ็ดบ้ากาเฮียน UDNPA department หน่วยชินเฉียดลักไม่ยจูข้อโจดินทาราควานวอลเลย์บอลอาสตราร์ฟันตีไม่พูลผ่าวอลเลย์บอลกันเนี่ยก็เสียส่วนเราจวนมิโซรามาอมชุนนั่นเองนี่เฮ้ยฮีออกตุบาร์นี่สมนิปลีคัน Deputy CM มินหนสักะเต้นให้ไว้เนี่ย Republic Day เราปุยแต่กันมันน้ำมุนกันหุ่นในเมกะอัสตราร์ฟเล่ปาวิเลียนกันในเมกะฮีกันมันเมกะฮีDecember นี้เรียกสานิสมนิปลีคัน Deputy CM มินหนสักะให้บากาเฮียนโคโซลดูโดออฟฟิศตูระฮีคุไลตันไตดอนคนปุละคนสักเมกอันนี้ยาดินโคโซลปีชีคอมเพล็กซ์ outdoor basketball court ตูร์ทอจันไม่ตูระรวมมันอันนี้ตัวบกันนี่ยินสิเคนายาร์บัตเตอรียนเฮียนชินเฉียดลักตัก achievement ตูนมายาอันไหนนวลมายา empty garage ฟิตสมนิปลีเลฟิตสมปริรัสักทาร์อันนี้ยา empty office กดเลการาชวดเตซีเมนต์อินเตชัตตะกับพลาสเตอร์นี่อินแมกซีนการ์ด dining hall จุงเตเมนเกตดิวตี้เจ้าก้าเตสักนี่อินเตียงชวนอิน infrastructure ละมาตัวนั้นที่โตบช่วยอินมาลากเมกอันนี้ยาดินลวนออร์ดาร์ละมาเฮียนสิเคนายาร์บัตเตอรียนโคโซลเฮดควอเตอร์ในเตเฮียน district ปทุมจำพายโคโซลเลไซตัว district เตอันเอ็นกอลเฮน district ปทุมห่วมชูงา police station ปรุกเลดิน SBI จำพายเล district court จำพายเตดิวตี้อินได้อินกุมสังที่สมนิประคัดรำริบวยไฟแรงที่รำริบวยกันในจังคารอันมีเลสาเตอันดาตูนเทงเฮียนIR บัตเตอรียนมีสมทุมชูคุลามะรำริละมันละดิวตีเร่งดินเฮติมิลบ้ากาเฮียนเชียดนัดโตปล disaster เราเห็นเจไม่ไทยตูริน SDRF train สานเนี่ยอันจังไกเล่มายันนี่ฮิเองก็มา building หิมเราเชียเตเลทิลดังอะไรเองก็มาเทงเตปออันนี้กันปูร์เบมนี่อินอันฝักอมตักเซตอันนี้ทีนี้มีบ้างไงมิสูน้ำ cooperative bank เฮียนโคโซลบรันชียนินมาโซนินมีปุยตานหนาถกนัสคบมายานี่กุมเอพริลนี่ขัดสาวนี่สมนิปนี่อัตรางาดิเซมบาร์นี่สมนิปดิเซมบาร์นี่สมทุมประคัดเล่งคานมีจ่าสมทุมปังอาเนน่ะโลนเจงหน่วยสังอาสมกัวปริยเละป่วยกัวเปยินตีน accidental insurance มีสมรุกปริยตินันติธาระ life insurance มีสมรุกินันติธารบกะเฮฮีอามิมัลตักปอยน์อาชินเฉียดหลักกัติเล่ไหมตีน food civil supply and consumer affairs department เฮียนโคโซล district มีปุยเต้นเอเลบาระกันผ่านเหล่านาตูรินเอเลบาระกันเนียงนาเทนตูรินเทโตบช่วยมาอันละเมกเซละสุรการดูดานินเรียสนการเลอดาร์โปฮีลิงโซโตนินซาอสมกัวปกัวปอยน์ปันทีอันลิงโซโตอันนี้ตัวน่าเฮียนเกสกันตีเมย์ LPG home delivery ตูเฮียน district capital จักตะกามาลักเมกอันนี้KVK โคโซลเฮียนKVK โคโซลฮีฝักกันพูดเลยมั้ยตัวน่าเฮียน on farm trial กันเตียงจีข้าทายจิตรายเทคโนโลยีทารันชินนะมุนโสมปัญญาในตัวเฮงทายจิตรายเทคโนโลยีทารันชินนะโหลดลิงตะกันในตัวนัวเจ้าโซกินโคช่างอันกัลปุยะตัวน่าเฮียน cluster frontline demonstration scheme นัวยชอร์ตุยขวดเฮเนนะจานาจีควินตัลลีเล่ปอยน์ปักวาช่วงกสมตุ้ม
chung ko som ni pathum te hena pek ni in tuna hian hlotling takin an ching mek ani tiang chuanin ma na sa takin Khawzawl district chunga lo nei tu te an changkan na turin le an thlai tharte a beitu ran nung dang te le a mel ma te laka lo him theina turin tunain ma na sa takin kvk nan lameka abik takin tual te tomato kan chin theina te le ei lakhui thei kan chin na konga hian kvk malak na ania an fakom takzet ani Khawzawl district a hian soi mai ho lo tur chu district sport and youth office a function ve to a loading ve to tuna hian SDO sadar hi district sport and youth officer in ruat ania tuna mani lokhan district sport committee in thanna nei ni in tuna hian Khawzawl district a hian sport sang discipline som paruk zet chu he district sport committee noya hian anin register to ani ti chuan Mizoram State Sport Council atanga fan dona tangin he sport discipline sang som paruka hian cheng sanga theu pek ania in Khawzawl district chung mi sport lama hlotlin na nei te chu district sport committee mingalom puina nei an ni thin dona zonet night fight a sen sawatan Khawzawl district boxing association hroi tu te hena cheng sing ni hlan alo ni to bokani superintendent of police office police department hi an fakom em mai boka tuna hian din tharveng Khawzawl private in an luathin atangin July ni somni pasari sang ni somni pani khan an office thar Khawzawl zu chief veng modern middle school mun hluya anin sona office mun nuam tak an nei to ni kumsang ni somni pani chungyan Khawzawl district police te hian dan phallawa ku varo tol ruk bek zanga somsari chu kz sing ni sangriat zangang borvel ania chu cheng vaibel ches ruk le nuai som ruk paruk man hu set mai ni chu heng hi custom preventive force sampai te hena hlan an nia tin heroine number 4 gram sangka jasom sari pasari international market rate cheng noi somnga pariat man hute kanza kezi kwale zuli tar sangka jali pasari anman poka hemi ba ka hian dan lawa leichi urea tolruk bek sangni zakwa black market a chuanin cheng noi somni pasari man huan man poka heng te hi December ni som panga sangni somni pani khan Khawzawl police ten an rui hlo man telen kan zaman te hi kvk incinerator thil halral na hmuna halral ni in hemi pialama hian df staff ten poisan tho khoma train chung ko paruk ne na tranpuina Christmas khan an hlan nge ni DC office kumkal me ka DC office en certificate poimo tak pek chu to ania certificate kan pek chu ho hi tribal certificate te residential tele certificate dang ten ni in avain sangthum za sari somthum pani zet certificate kan pe chuak to a tin SDRF kan ti mai disaster fund atang hian cheng noi som pali singri sangkhat jasari somthum pek chu to ni in tin baka DC office building thar tu ri Khawzawl din thara tuna hian sakme kania DC office po hi changthlung takin kumin sangni somni pathum chung hian luat thei nge kanin be sei bok ani heng baka hian Khawzawl district department laron in hung fil chi alo ang chi te po nei zel turin tuna hian malak me kania an mani ho tu thren khat te chu khoi building nge luarem chang ang ti enten an ron kal towa abik takin mi fishery department te tin information department te po tiang chuanin Khawzawl district hi fu ke kim ni turin tuna hian chak takin malak mek ani ole Khawzawl district chunga department sang te malak na kan tar lang ta a kumsang ni somni pathum kan man chole tura po hian na sazo ka mason na kalpui theu turin district chunga sarkar na thokle mi puite ka som chewa in pek na tharle phurna rilu tharnen kan district mai ni lo kan ramtan na i thok sau sawang u kalome kan Khuallian chunga kan lo me Tata diwas parade commander ole tuna hian parade result te kan puanga tin Khawzawl Hasain Amchle commander te parade face drum masabira chuan parade
Parade Commander Inspector Ralte Changte Good bang ni lo magu Thank you, sir. Second IR Armed Contingent. NCC Government Khawzawl College. NCC Government Khawzawl High School. SPC Government Khawzawl High School. Oleh tu nak cuan parade result kan puang ang kanin ring ring te ang bereng kut kat beng gorodur chedonya pathumna changa pathumna changin kan puang chanang pathumna chu higher secondary school girls contingent tendi in thiam pita thiam pi ka puan lo thei lo ani sia panina ti chu Grace Foundation School Kumin Republic Day lom na pareta thiam ber school te kan puang ang pakhat na PS Vengthar Presbyterian English School te anni tunat suan participation prize in chun zo mga Khawzawl Higher Secondary School boys contingent te lo chuak se Government Little Floor School New Comprehensive Middle School St. Joseph High School PS Khawzawl Government Middle School 2 St. Joseph Middle School kan Khuallian hi khung ai lo ding tlang se choi moi na kha lo sem thang sak le se ti kan nge na ni
Stop. Khawzawl Mualvawm Field and the National Weightlifting Championship. Oh, kan lang kagle lukang. Brothers, पीछे मुड़. Breath, face, look. Ole, lansan hemi apa bilal zinonadar Mualvawm Khawzawl and the National Weightlifting Championship sangi somni patile sangi somni pathum Tamil Nadu ne senior level KG somsari paruga gold medal ala yan Bangalore NCOE mingin a training be kani ama oblopon at song de kalaw se Khawzawl Higher Secondary School girls volleyball team te Mizoram Higher Secondary School games Sangli somni pati Aizola ne apinsia volleyball team ten gold medal ala Punta tua po pizza volleyball again higher games bronze medal boy line and all the top pugali. Apa tunna chuan kuite manet teka apa VL mai zuala zunsi Van Khawzawl tuna yan Indian football team under 17 team captain ania South Asian Football Federation under 17 championship Sami somthi pati Sri Lanka kokui Colombo ne khan apatena roya and champion hengeni most valuable player of the tournament adong bukali Palina Joanna Sansua apalal shwaikong Ralte electric van Khawzawl boxing nama first Northeastern Zonal Sub-Junior Championship Sangli somthi kapli Arunachal Pradesh ne ya weight category KG som group pakta gold medal ana ani apagana chuan panel panzeli apalen drill fila Khawzawl Gonzarve district level science seminar Sangli somthi pakya pakhatna ania State level science seminar pakhatna ani boka national level science seminar Sangli somthi pati Kolkata ania khan asuktel bokali Parukna chuan piatik khwa ani hi Mizoram ko fiber lawman kun Sangli somthi Sangli som pasare atan Sangli somthi pakhat khan azori kumngalai lawman fiber lawman lawlani Yang Khuallian Khuallian Khawzawl district international maya answa dalawang pasitali Pasarena Stipay Lui SHG Gold Butte Mizoram State Rural Livelihood Mission Rural Development Department via Mizoram Puma Self-Help Group Chapter Best Performing Self-Help Group Longman Andonali Pagkatnayan VL Ralte Sub-Inspector UB Police na at hotshot abangin Governor Gold Medal citation alaudong to ali. Khawzawl District Division Chatute Our Dr. Zong Zong te kan suang sewang kan lopui bok sewali kan sunga kan loma kan Khuallian sunga kan lom kan zet boke Breath, sound, thump.
गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रीय सलूट सलामी गणतंत्र दिवस परेड को विसर्जन करने आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। बगल सस प्रेत विसर्जन करने के लिए दाहिने और बाएं मुड़ प्रेत दाहिने और बाएं से दौड़ के चल anh trả được thể tại government high school Khawzawl ka pona jan chuak lo wala brown chunga kha zirtir tu tem thalak turan ti ti chuan contingent commander zong te kha helai huna sweet ron lam turani kan Khuallian tu soi kha